Jadi Nabi ajar apabila boleh nikmat sedikit sebut alhamdulillah. Ada cara, ulama kata, cara nak minum air. Mula-mula baca bismillah, tegak sekali, sebut alhamdulillah. Teguk kali kedua bismillahirrahman, tegak sekali, sebut alhamdulillah. Ketiga bismillahirrahmanirrahim, tegak sekali, sebut alhamdulillah. Lepas tu makan macam biasa. Makan ko, minum ko, 3 kali baca bismillah dengan lagu tu. Bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sebut alhamdulillah ni, alhamdulillah ni. Ada kata, ulama kata siapa dia makan ataupun minum dengan cara lagu tu, selagi mana makanan tu ada dalam perut dia, dia tak boleh buat maksiat. Lagi mana makan ni kita makan dengan cara bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah tu dah. Selagi mana makan ni tu ada air, misalnya seliter ada dalam perut kita, tak boleh nak buat maksiat kita. Maknanya lepas pada habis baru kita boleh buat maksiat. Tu kelebihan dia. Dan cara nak buat lagu tu, kalau kita nak minum air tawar atau apa dia, air apa dia, jadi penawar juga. Di samping tu dia jadi penawar. Nabi ajar benda-benda lagu tu kerana nak supaya jadi obat nak baiki hati kita. Ada orang puasa dah tak makan apa dia, hati dia masih sakit. Ada orang makan banyak tapi hati dia sihat. Ni masalah. Apa? Nikmat tu pandai. Nabi kata tidak salah memakai, tapi biar pandailah, terima kasihlah Tuhan. Katanya Abu Hasan Syazili, beza orang sebut alhamdulillah dengan tak boleh nikmat dengan orang sebut alhamdulillah boleh nikmat. Kita minum air sebut alhamdulillah sedapnya. Beza dengan kita tak ada air, dagu air alhamdulillah. Lain sekalipun kita sebut alhamdulillah, tetapi lain kalau boleh nikmat. Sebab tu cara perwatakan Abu Hasan Asy-Syazili ni, tariqah dia, cara dia nikmat. Pakai baju comel, pakai pakaian bersih, duduk dalam nikmat. Tetapi hatimu kena ingat Tuhan semua nikmat. Maka mu puji Tuhan ketika mu pakai baju indah, alhamdulillah. Lain dengan mu pakai baju buruk mu sebut alhamdulillah. Biar sekalipun benda itu terkesan pun lain, beza. Maka cara dia pakai baju comel. Abu Hasan Syazili ni pakai baju comel, kemah bersih. Ada orang cara pakai baju kotor, pakai baju buruk. Ada juga macam-macam. Hak tu masing-masing punya. Ada orang cenderung cara lagu ni, ada orang cenderung cara lagu ni. Boleh belaka pilih masing-masing.